laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa sallama alayhi Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نريد بمشيئة الله تعالى في بداية دراسة ومذاكرة هذا المتن القيم من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي متن العقيدة الطحاوية لمؤلفه العلامة حجة الإسلام أبي جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا وأن يجنبنا الزلل والخطأ في القول والعمل وفي السر والعلانية، كما نسأله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. نقول وبالله تعالى التوفيق وعليه التكلان، ونسأله السداد والتوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إلى آخر هذه الكلمات النفيسة من هذا الإمام النحيف. فلن يجزي الله تبارك وتعالى en juuleni laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminago islam, aɗa wiɗen ndeɗo ñalande bi mashiatillahi taala nden faala fuɗɗade soggugol oɗo matn telɗuɗo e ngal ɗo ɗamal aqida ahlusunna wal jamaa, woni matn al aqida at-tahawiyya nde ɓeeɗo karamakoɓe wiyeteɓe allama hujjatul islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi ko ni woni ko ɓe lolliri, ko kamɓe waɗi mushkilul asar lil imam at-Tahawi, kamɓe waɗi ma'anil asar lil imam at-Tahawi, kamɓe waɗi aqida oɗo at-Tahawiyya. Ko ɓuri moƴƴude ko sharha kon oɗo matn waɗaɗo barki ko sharhu aqidati tahawiyya ibn abi izzi al-hanafi. On ɗon ɓuri moƴƴude ko sharha kon e oɗo matn karama ko ɓen ko on ɗon arata wooda ko wattiti, wooda ko timmintinni, wooda kono bimana sharhu aqidati tahawiyya li hadha al-matn hina way ka fathil bari li sahih al-bukhari. nde ɓe sharhi haa ɓe gayni artuɗo ɓaawo wawata accude deftere maɓɓe nden nafitoro matno, la budda an yasta'ina bima sharahahu al-allama abi izzi al-hanafi rahimahullahu ta'ala. karamakoɓe noon waɗi ta'liqatuji ala sharhi ibn abi izzi al-hanafi, wono cheikh al-albani rahimahullah no waɗi wonde ɓe inni nde at-ta'liqatu salafiyya ala al-aqidati at-tahawiyya. nen ɗon ko ta'liqata ala sharhi aqida o. wono cheikh Muhammad Salih ibn Usaymin no waɗi goɗɗo, cheikh Abdul Aziz bin Baz no waɗi goɗɗo, cheikh Fawzan no waɗi goɗɗo, kamɓe ko ta'liqatu ɓe inni mo. wa ala kullin oɗo ko aqida mo tawata mo mari ahammiya moƴƴa sendindirowo ko ahlu sunna wal jamaa fiɓi kon, e ko wana kamɓe ko fiɓi kon
damal wiyetengal ngal al aqida. haray hino jeeya e ko ɓeeɗoɓe wallini hay ko matno wonde e janngude ndaren sen wawa mo faamude sabu ko ɗum woni manhaju as-salafi ta'lim ko etagol talibul ilmi on heɓa matn mo waɗi talaqi o longini o fiini ha o waawi bada hada yasta'inu bishuruhi ala hada al-matn o wallinoro ɓeydagol faamugol matn on sharhuji karamo koɓɓe e dow oɗo matn kono wawata nabidude matn on e sharhu o marra o faamide fof nde wodere hewata newade tamurru alal matn summa tarji ila shuruh ara ko ngol ɗon laawol ɓuri hisude e ko karamo koɓe yawtuɓe ɓen wallini kon no jangire ɓeɗo allama abi ja'far ad-dahawi ɓe maaki ko finde ko lolli ɗettede ɓeɗo karamo koɓe yawtuɓe tatoni abu hanifata lollirɓe wiyeteɓe an-nu'man bun sabitin al-kufi koɓe lolliri ko abu hanifa kono ko nu'man ɓe wiyete e oɗo wiyeteɗo abu yusuf wiyeteɗo yaqub bun ibrahim al-ansari hada min akbari talamidi imam abi hanifa abu yusuf. hikkitiɗon o wiyeteɗo abu abdullah muhammad bun al-husayn al-shaybani ko ɓeɗo ɗiɗo ɓe innata sahiba abi hanifa ɓeɗo ɗiɗo ɓuri mawnude hiɓɓagol imam abu hanifa e faamugol e no ɓe jannirayno diina e ko ɓe fiɓuno e ko nande muɗum ɓe maaki aqida wonɗo ɗo on himo jeeya e eggaɗo e ɓeeɗo tato tawti ko egga e ko wana ɓeeɗo tato ko ɓe faami kon e finde ahlusunna wal jamaa ɓe maaki naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah naqulu hiɗen wi'a fi tawhidillahi ka wotindingol allahu on mu'taqidina hara hiɗen fiɓi ko wonɗen wowlirde ɗum ɗo ko bi tawfiqillahi bimana naqulu fi tawhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi qawluna fi hadha innama huwa bi tawfiqillahi ta'ala koye kawral joomi meɗen wonɗen wallinorde wowlugol ɗum ɓe maaki inna allaha wahidun la sharika lah no jeeya ko attete jangede no jeeya ko neɗɗon attoto fiɓude fi haqqillahi ta'ala ko jaɓo anna allaha ko allahu on wahidun ko o bajjo la sharika lahu kafidiɗo alanamo e kala noon ko woni ko wahidun fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi jami'i tasarrufatihi huwa wahid ɗum koko fiɓete ay mu'taqidin kala ko wowla leyɗo ko aqida wiyete e tawnoɓe udditiri naqulu fi tawhidillahi mu'taqidin nubayyinu aqidatana fi dinillahi azza wa jal jeeya e muɗum jaɓugol annahu wahidun la sharika lahu wala shay'a mithluhu meɗen jaɓi kadi wondema allahu tabaraka wa ta'ala wala shay'a mithluhu fuy wa awa makko ko ɗum ɗo woni alladina dinullaha bihi kamo gantima ɗo en yii e maki wa ma ya'taqiduna min usuli ddini wa yadinuna bihi rabbal alamin yadinuna woni yataqarrabuna bi hadha al-amru talaba li rida allahi ta'ala hiɓe jaɓi wondema yataqarrabuna ila allahi mu'taqidina annahu la shay'a mithluhu fuy wa awa makko laysa kamithlihi shay ko ɗum woni dalil mum wala shay'a kadi yu'jizuhu ala hay hunde kadi ko ronkintamo yataqiduna hadha wa yadinuna allaha bi hadhihi al-aqida wondema wala yu'jizuhu hayfu shay wala shay'a yu'jizuhu hay hunde ronkintamo ala ko ronki ɓe watti ɗon wala ilaha ghayruhu ala hay e hunde ala hay e goto handuɗo e dewal gonga si wona kanko hiɓe jaɓi ɗum hiɓe fiɓi ɗum ɓe jaɓi kadi wondema qadimun bila ibtida'in da'imun bila intiha'in innama yadinuna allaha fi aqidati al-islam anna allaha qadimun
bila ibtida'in. Allahu ta'ala awwaliyatuhu azali wa akhiriyatuhu abadi. Fuɗɗagol makko ngol ko neɓuɗo mo alaka fuɗɗi, ko neɓowo alaka o haaɗi, ko qadimun ko o neɓuɗo bila ibtida'in ko alda e fuɗɗagol. ino jeeya mulahadatuji ɗi karamokoɓe wattintinta hakkille aqida tahawiya wi'ugol Allahu taala qadim. ɓe wi ɗum ɗo lam yasbut kitabatan wala sunnatan, innama sabitu al awwal wal akhir wal zahir wal batin. ɗum ɗo tabitika Qur'an, tabitika sunna nelaɗon ɓe makano allahumma anta al awwal laysa qablaka shay wa anta al akhir laysa ba'daka shay wa anta al zahir laysa fawqaka shay wa anta al batin laysa dunaka shay. Allahumma qadi anna ad-dayna wa aghnina min al faqr. nelaɗon no jaɓi Allahu ta'ala awwal, kono qawluhu Allahu qadimun, Cheikh Muhammad Salih ibn Usaym ɓe maki law ghayyara al muallif rahimahullah hadha al lafz bi huwa al awwal bila ibtida'in wa akhirun bila intiha'in lakana awla. ɓe maki kono noon ko kawnul insani hakaza ko ɗum ɗon woni hayka aqida safari niya ɓen kadi ko oɗo suɓi qadim bila ibtida da'imun bila intiha. ɓe maki wa in kanu yaquluna bi hadha al awla isti'malu al alfaz al qur'ani was sunna fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. idan wi'ugol qadimun ko ɓuri moƴƴude ko wi'ugol al awwal bila ibtida'in. wi'ugol da'imun ko ɓuri moƴƴude ko wi'ugol al akhiru bila intiha'in. ɗum ɗo hino jeeya mulahadatuji ɗi karamo koɓe findinta e aqidatu tahawiya hara no wondi e teddungal labangal ko alda e ɗuytugol daraja winduɗo wona daraja deftere windade nde. fahimna ko waɗi man arada al haqqa wa akhta'ahu wa ghayru man arada al batila wa waqa'a fihi. ka faandiɗo moƴƴere hawritali nden moƴƴere ta faandude nden koko moƴƴi, ino serti e faandiɗo bone waɗi bone on ɓe fotota, ɓe jogatake kadi gootum. en faami ɗon qawluhu fi qadimin bila ibtida'in da'imun bila intiha. al awla an naqula al awwal bila ibtida'in wal akhiru bila intihai. ɓe maki ɗon kadi wala yafna wala yabid. wala yafna o lannata wala yabidu o mulata. ko ɗum ɗon ɗiɗi ɗe firti bi mana bani adama lannay, bani adama mulay aduna ɗo, kono bani adama lannata, bani adama mulata lakara kadi. ɓe wi al insanu khuliqa lil baqa'i la lil fana. ala bani adama tagaɗo fi lannugol, ko tagira ko fi heddagol. ko waɗi mo tagama ari aduna ɗo imma si o maayi o naati aljanna fa ahlul janna khalidina fiha abadan, fa ahlul janna khuliqu lil baqa'i. ka ɓe lanna e nder ton ɓe lannata. amma yimɓe ɓe heɓali aljanna ɓe fo ɓe naati yiite, jomen no wi ahlun nari khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. idan fa ahlun nari aidan khuliqu lil baqa'i. idan al insanu yawma al qiyamah imma an yakuna min ahli an-nar aw yakuna min ahli al-janna. fa ahlun nari khuliqu lil baqa'i wa ahli al-janna khuliqu lil baqa'. idan al insanu khuliqa lil baqa'i la lil fana'i. neɗɗo ko tagira ko fi heddagol wona fi lannugol. ka aduna ɗo noon o lannay, ka aduna ɗo o mulay, kono o lannata lakara, o mulata lakara. Allah subhanahu wa ta'ala arkiso en aljanna. joomi men noon o lannata o mulata,
ɓe gandi mulugol ko fi mum hara heddaki batte mum ala ka darde si neɗɗo maayi mo acci ɓiɗɗo haray o lanni ko no mulaali ka ɓe maake kadi wala yakunu illa ma yuridu ɗum ɗon aqida ahlusunna wal jamaa ma sha allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ɗum ɗo ko ɓe faala ko ruttugol alqadariya wala yakunu fi mulki llahi illa ma yuridu imma irada kawni wa imma irada shar'i ko o faandi kon wona ko o faandi ka aduna ma ko o faandi ka diina makko o yamiri al irada al kawni ko firtata ko al mashi'a al irada al shar'i ko firtata ko al mahabba kala ko joomi men yiɗi haray o hoddiri wona ko o hoddiri kon fof o yiɗi en faami ɓe maake kadi la tablughuhu l awham wo miijoji ɗin wawata miiƴade fi joomi men ha hewtito no o wayi non joomi men jalla wa ala kullama tasawwartahu fa huwa ala khilafi tasawwurika joomi men kala no miijorɗamo himo lundi miijo ngo miijiɗako ala no miijorta ha miijoɗa fi makko hawrita la tablughuhu l awham ɓay o wi la tudrikuhu l absar goo o wi wala yuhituna bihi ilma hay e goto wawata huɓinade joomi men gandal goto wata andude no o wayi non ko ɗum sinelaɗon ɓe maaki la tatafakkaru fi dhati llahi tafakkaru fi makhluqati llahi ta'ala ta goto e mon jooɗo miijagol fi joomi men no wayi yo jooɗo miijito ko joomi men hollimo yo miijito ko inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari la ayatin li ulil albab ka ko ɗum ɗo neɗɗo jonnayo miijito inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari wal fulki allati tajri ha o gayno wi la ayatin li qaumin yaqilun ko ɗum ɗo jonnaɗa ya miijito naafi taguɗo on no wayi non ɓe maake kadi wala tudrikuhu l afhamu wala yushbihu l anamu o wi wala tudrikuhu hewtitata ko joomi meɗen al afhamu faamuji ɗi a wata wolande ɗo goɗɗo fi joomi men ha wiya mi faamino o wayi non la amma noon neɗɗo ɗo wawi sifaade ɗo wiya mi fotti e kaari ɗa homboni kaari oya sewɗo ni juutuɗo waɗɗo waare firsinade waɗo kaftane on dañum ko sowɗo mi andimo ɗo no wawi wonde kono tawsiɗa wawi sifforde ni joomi men ha kaari wiya mi andimo mumkin idan wala tudrikuhu l afham faamuji ɗin wawata hewtade joomi men no wayi non wala yushbihu l anama ko waɗi joomi men nanda e tagore nden ha neɗɗo heɓa ka peesa mo anda mo ran hayyun la yamutu ko wuruɗo mayata qayyumun la yanamu ko o ñiiɓuɗo o ɗanatako hayatuhu bimana dawmiya qayyumuhu ko abadiya ko wuruɗo gurna ɗan tawata falata ko ɗum mayde ko ñiiɓuɗo ñiiɓal ngal tawata ɗoygol pottintamo e mum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm o gungata sakko o ɗano qayyumun ko ñiiɓuɗo e ko ayni kon la yanamo o ɗanatako khaliqun ko kanko ni tagowo bila haaja o tagira fi haaju khaliqun bila haaja kala bani adam mo yiiɗa o jombi o jibini ko li haajatin woni nde tampere makko fof ka haaja al insanu yuridu min waladihi shay'an i'ana si neɗɗo jombi no mari haaja fi ila zawjatihi
nde tawno noon allahu tabaraka wa taala kanko khaliqun bila haja, o ala haaju e ko tagi kon, o ala haaju si o tagi, o ala haaju e ko tagi kon ko gani. kanko wi ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyu alhamid. ko yondini do ala haaju hay e hunde, o ala haaju hay e goto. raziqun bila mu'na, ko kanko ni arkisowo ko alda e ɗaɓɓugol ka ɗum heɓo. mu'na tarifunal mu'na woni hara ko ya daw hande gollo ya sa heɓi 2500 ara janngo jonna ɓeygu ma 1000 francs ma 1500 heddinago. yaha kadi sa heɓo yaali ari janngo ɗetta heddino ɗin jonnamo, ɗum wiyete mu'na. raziqun bila mu'na, kanko ala ɗum. wona so abbe si mi heɓi mi jonnay on, si heɓaki kadi ando mi heɓaki mi añana on. jongalle nani wirta, kanani o wirta mi añana on dey ko heɓaki ala, mi dawi do mi yehi ɓe ɗettallan hande golle ala hande. si tawi ɗon ko ɗum wonɗa seytinde ko mi heɓali do, ko ɗum wiyete mu'na. koyo yahu o yangoyo fi o heɓu ko ñaame janngo. so ari kadi o fecca konko tawata no wawa ñamede janngo yona, o fecca fiisi heɓoyaki faɗɗi janngo, ɗum wiyete mu'na. koyo tampo e si ñaame. joomi men noon kañum tampata si arkita. raziqun bila mu'na, subhanallah. mumitun bila makhafa, ko warowo ko alda e hulitugol kala wareteɗo, ala mo hulata. mo arani wona ɓay ɗum tun o wi wala yakhafu uqbaha, o muli saare timmude samud ka fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim, honno o hikkiti ɗon fa sawwaha wala yakhafu uqbaha. mumitun bila makhafa, o waray kala mo o faala ko halda e hulugol battane konko o waɗi ɗo. hombo landitotomo kon nu waranɗa kaari, hombo landitotomo hon ɗum halkanɗa kaariɓe. ko mumitun bila makhafa, o waray mo faala wo ko alda e hulugol.